Obljubim vam. Obljubim. Nisem, ne. To je Minecraft Windows 10 Edition. Noben mi nikoli ne verjame. Back from the dead. Yes, prvič, kadarkoli na tem kanalu bom igral Minecraft Java Edition. In moram samo povedati, da sem zelo grozen v Skywarsih in v kjeremkoli. Pač malo bomo šli čez Hypixel igre, pa bomo videli, kam mi lahko uspe, če bom zmagal ali pa ne. Pa tudi preden se video začne, moram sam povedati, da moram narediti shoutout na Xeno XITeto. Upam, da sem tvoje ime prav povedal. Če itak tudi mojega jezika ne razumeš. Ampak on mi je kupil Minecraft Java Edition in še nekaj bom danes naredil. Če bom lahko, bom v komentarje napisal, če bom najdel Minecraft Windows 10 Edition kodo, da boste lahko vsi vi imeli Minecraft Windows 10, no ne čisto vsi. En bo bil izžreben in bo dobil Minecraft Windows 10 Edition kodo, da bo lahko igral Minecraft Windows 10 Edition, tako ker so v mojih drugih videih videli, da te lahko vse ti izdelali z to kodo. Ampak, ja. Pa še za enega moram narediti shoutout. In to je Špagetko. On me je skus sprašval, da mu ne shoutout naredim, ne Fortnite snema pa te stvari. Zato mu pač bom shoutout naredil. Pač mu bom shoutout naredil. Zaradi tega, ja, to je sta oba dva shoutouta. Zdaj pa gremo v igro. Koliko sem slab v Hypixel PvP, verjemte mi, res nisem dober. Sem že veliko umrl, zato tega ja, boste videli. Jaz sem zelo slab. Zelo slab. Na Minecraft Windows 10 Edition mi gre boljš, ne? Ker so tudi playerji na Pocket Edition. Pa ne na Java Edition. En hit. Bomo šli mi lepo okoli. In ga bomo bil. Ok, no dober, dobil sem ki, ampak povem vam, da nisem tukaj dober, verjemte mi. Nice, dva sta timala na mene, to pa je nice, ja. Super. Ne, zakaj greš po ti tem diamondu? Prosim, pusti me na mir. Ok, pusti me na mir. Kje so ludeki? Tam dol so. Ok, gremo probati dobiti kar kill. O ne, prosim ne mene. Jaz sem bogi. Hvala, da mi pomagaš, prijatelj. Zdaj bom pa bežal, ker zagotovo nisi moj prijatelj. Prosim ne me ubiti. Jaz tako zmeri bežim. Kaj pet mimo? Vpazil me je, ok, ja, da je pameten. Ne pomrl. Žal. Jaz sem dead, jaz sem target vsazga, pa ne, zmeri nam je F5 je, ne F6. O moj bog. Sam bej stran. Nočeš tega, alo. Nočeš tega. Ok. Kje so playerji? Ja, to itak so tukaj, kar je ta velik pit. To je pa na vskopu, prav. Jaz sem tukaj. Ne, že bom kar bežal stran, veš. Vi ste, tukaj so prijatni ljudje. Tukaj lahko friendamo. Smo friendi? Smo friendi? Ok, dober. Čeprav to ni glih fair, ampak to se mi je tudi prejšnjič zgodilo, naprimer. Jaz sem prijazen. Ok, no gremo. Obigam. Zdaj gremo napadat. GG! Hvala, da si mi kill ukradel. Hoho, to je diamond!
Jaz sem od Diamond strelil. Se sploh ne vem, kaj delam. Daj formal health. Nima. Ignoriri. Bežim, zaradi tega, ker ne znam nič drugega delati. O ne. O ne. Prosim, Bog. Prosim. Sam ne mene. Ne mene, please. Ali pa mogoče sem tole dan snemal, da te videli, kako dobro sem slab. Zakaj sem rekel dober? Kako slab sem v PvP. Oj! Kako slab sem v PvP. Ok, no dober, jem tukaj sedel nekaj časa, pa bom... Ne moram ribarati, ne? Ok. Oj! Alo, a? Ne. Au, ne. Ne. Am človek, prijazen sem. Nom se tepo, ker sem prijazen. Ja, no dobro. Lovte me. Evo, ring around the rosy. O ne, jaz se hočem igrati ring around the rosy. Ne. No dobro. Event team deathmatch. Čak, torej lahko teamamo? Moram verjeti, da mi je že prvo delovalo. Pazi! Pazi, mate! Pazi! O, dej no! O, nice. Nice, nice. Jaz imam half a heart, jaz sem dead. Jaz sem dead. Jaz sem dead. Ja, ti golavo sem padel. A ne čakaj, piše, da team deathmatch če starta čez toliko sekund. Ajde, čakaj, lahko sem banan. Team. Človek team. Team. A bo kjer teamu z mano? Jaz moram iti bolj nazaj za tega, da imam manjšo možnost, da me ubije. Team. Team. A bo kjer teamu z mano? No, daj ti ga ubij, pa bomo povedali, če hodim. Team, alo team. Eno team z mano. Jaz smo skupaj. Team. Ok, team. Gremo zdaj druga pobiti. Ja, id. Gremo.